Pesma Među javom i među snom dobro najavljuje našu sledeću priču o zaboravljenoj srpskoj baštini, manastirima i crkvama van Srbije, a ovoga puta posebno pričamo o manastirima i crkvama u Republici Severnoj Makedoniji. Moja sagovornica, kao što sam rekla na početku emisije, docent dr. Jasmina Ćirić. Dobroveče. Dobroveče, Dragana, vama i vašim slušalcima. Večeras pričamo malo o značaju Srpske pravoslavne crkve u dijaspori, ali neizostavna tema je uvek to što nekako zaboravljamo naše svetinje koje su van Srbije. Vi se već duže vreme bavite upravo tom temom, da tako kažem. Jeste, tako je, kao što ste to vrlo lepo i pomenuli, kako sada, tako i u vašoj najavi na sajtu Radio Beograda, upravo tako. Predmet mog interesovanja uglavnom jesu srpske crkve koje su mahom izgrađene u 14. veku i danas se nalaze na teritoriji Republike Severne Makedonije. Naravno, u većoj meri ktitori tih crkava su, kao što dobro znamo, vladari kao što je kralj Milutin, Stefan Dečanski, car Dušan, carica Jelena, a ima izvesnih indicija za neke hramove da ih je čak osnovao i Stefan Nemanja, iako je to neophodno tek sprovesti u vidu detaljnih istraživanja. Sad kad kažete kao što dobro znamo, pa možda je to i diskutabilno, možda i ne znamo tako dobro koliko bismo trebali da znamo. Da možda ispričamo i našim slušalcima nešto malo više o svim tim manastirima koji se nalaze na tom tlu. Da, naravno ja sam po staroj dobroj navici, znajući da razgovaram sa vama i da smo jednom prilikom i govorili o crkvama u Makedoniji, rekla kao što dobro znamo, a vi ste svakako i u pravu zbog toga što istovremeno koliko i znamo na neki način su to upravo i zaboravljene srpske crkve. Naravno, kao što sam pomenula imena ktitora, dakle, naša osnovna neka pretpostavka u struci je da mi govorimo o crkvama koje su osnovane još u vreme kralja Milutina. Međutim, kada sam pomenula isto tako i da se neke zadužbine vezuju za Simeona Nemanju, pre svega sam mislila na jednu crkvu koja se danas zove crkva Svetog Nikoli Muki, i za koju se vrlo osnovano pretpostavlja da je upravo jedna od prvih zadužbina Simeona Nemanje na tom prostoru. Kasnije na tom mestu, odnosno nedaleko od tog mesta, biće izgrađen manastir koji je danas posvećen Svetom Dimitriju, inače zadužbina Mrnjavčevića. Međutim, ono što je važno, bitno pre Mrnjavčevića, celokupna teritorija današnje Republike Makedonije pripadala je srpskoj državi, razume se, i kao takva ona je svakako i pomenuta u intitulacijama naših vladara. To se najlepše i najdetaljnije može čitati u intitulacijama kralja Milutina, a ja ću podsjetiti da je veliki broj zadužbina iz vremena kralja Milutina upravo smešten tu, na toj teritoriji, i da svakako nije slučajno da je kralj Milutin neko ko je praktično istolovao u Skoplju. Takođe podsjetit ću da, pošto je vizantijski poslanik Teodor Metohit dolazio u Srbiju čak u pet navrata, on je između ostalog bio i dočekan upravo u Milutinovoj tadašnjoj prestonici, dakle u pitanju je ponovo Skoplje, i u njegovom poslaničkom slovu, odnosno slovu Teodora Metohita, čak se pominje nekoliko zadužbina o kojima mi danas nažalost ne znamo mnogo, zato što se jednostavno nisu sačuvale, ali zato postoje crkve koje su se i tekako sačuvale. Ja ću naravno pomenuti samo neke ovako bitnije, dakle ukoliko krenemo od severnog dela današnje Makedonije, pre svega se odnosi na teritoriju koju nazivamo Skopskom Crnom Gorom, nekada se to takođe u literaturi naziva i Skopska Sveta Gora, budući da su zaista sve te manastirske celine osnivane na jednoj relativno maloj udaljenosti, tvoriće jedan svojevrsni kapilarni sistem manastira
i mrežu manastira na određenoj teritoriji. Dakle, to su, recimo, ako govorimo o Skopskoj Svetoj Gori, pre svega crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, zatim tu je niz crkava u kanjonu Matke, dakle nedaleko od Skoplja, tu pre svega mislim na crkvu Andrejaš, odnosno crkvu Svetog Andreja na reci Treski, manastir Matka, zatim tu je takođe i Kučevište, crkva Svetih Arhanđela, a mada je vrlo verovatno i tu bilo nekoliko hramova. Zatim tu bi takođe trebalo pomenuti i manastir Vodoča, zatim Lesnovo, manastiri u okolini Prilepa, dakle kojih je više, dakle to ne samo da je u pitanju manastir Treskavec, gde sasvim pouzdano možemo pratiti ktitorstvo i kralja Milutina i cara Dušana, dakle nego treba pomenuti i manastir Zrze, zatim crkvu Svetog Dimitrija, Svetog Nikole, pa ukoliko bismo išli bukvalno do Ohridske teritorije i tu i tekako možemo govoriti o srpskom prisustvu ne samo u vidu nekih, da kažem, svojevrsnih darivanja koje su naši kraljevi sproveli u crkvama, tu pre svega mislim na crkvu Bogorodice Perivlepte i izvesno Svete Sofije, već takođe mislim i na jednu veoma zanimljivu crkvu, a to je crkva Bogorodice Zahumske, koja se tako i naziva u natpisu i ima izvesnih indicija, dakle da ona upravo ima veze sa oblašću Zahumlja, koja se, dakle, ukoliko bismo pratili daleko kroz prošlost, vezuje čak i za ime princa Rastka, odnosno Save u monaštvu. Dakle, veliki je zaista broj crkava i bukvalno se one mogu označiti i na karti, međutim jedno je ono, dakle, šta je sasvim izvesno kao istorija našeg, dakle, srpskog srednjovekovnog graditeljstva, a sasvim je drugo, dakle, koju su sudbinu te crkve doživele, osobito ukoliko to pratimo sa aspekta novije crkvene istorije. Baš sam to htjela da vas pitam, kakav je odnos sada Republike Severne Makedonije prema tom našem, da kažem, zaboravljenom blagu, jer čini mi se da ni mi odavde baš nemamo onako odnos kakav bismo trebali da imamo prema tome. Upravo tako. Mislim da je veliki problem upravo odnos Matice Srbije prema tim crkvama, jer eto, dakle, ja kao neko ko je iz istorijsko-umetničke discipline uobičajujem da kažem da je to nešto što svi mi znamo, a zapravo se na nivou svakodnevnog suočavam sa time da zapravo ne znamo o tome mnogo i da zaista kao rezultat imamo situaciju da je veoma malo ta tema zastupljena u medijima i oto da vam ja zaista zahvaljujem na ustupljenom prostoru da govorimo o ovakvoj temi, dakle ne samo zbog toga što je, evo, dakle, malo čas je vaš sagovornik pomenuo i generalno situaciju sa našom crkvom, dakle, van teritorije Republike Srbije, već, dakle, mislim da je izuzetno bitno zbog toga što je između ostalog i molitvenom ispraćanju u pokojnog patrijarha srpskog Irineja prisustvovao i mitropolit skopski gospodin Jovan. I dakle, to je nešto što je izuzetno značajno. Sa druge strane, veliki je broj, nažalost, oni koji su neupućeni u to ko je uopšte mitropolit skopski, da je on praktično jedina legitimno prihvaćena ličnost od strane Srpske pravoslavne crkve, ali se taj problem na neki način zaista usložnjava, budući da postoji jedan vrlo ozbiljno neregulisan status srpskih srednjovekovnih zadužbina na toj teritoriji. Kao što znamo, danas je to druga država, međutim, činjenica je da su ktitori kao takvi osvedočeni, dakle, i na freskama. Mi imamo fresko svedočanstva, natpise i posebno su natpisi ti koji su takođe problematični, jer vidimo u zadnje vreme, dakle, imamo neke informacije i saznanja da je u određenim hramovima došlo i do izmena natpisa. Znate. Tako da mislim da je u najproblematičnijem položaju upravo ta situacija, dakle, sa srpskim hramovima, a najopasnije i ono što, dakle, se pojavljuje kao najveći problem jeste, dakle, zapuštenost manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Matejiću, koje
se nalazi nedaleko od Kumanova, dakle budući da je reč o crkvi koja je praktično zarasla u korov. Dakle, ne samo da neke od tih hramova nisu nažalost održavani, već imamo problem i tumačenja onoga što bismo nazvali prave istorije tih hramova. Dakle, s jedne strane imamo problematičan status crkava koje, dakle, teritorijalno pripadaju parohijama koje su u okviru Makedonske pravoslavne crkve, a ja ću vaše slušalce podsjetiti, dakle, da ona nije kanonski priznata, a sa druge strane, naravno, MPC ne priznaje status pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i svi smo svedoci šta se proteklih godina i dešavalo sa mitropolitom Skopskim Jovanom, dakle i kakvu je praktično tragičnu sudbinu on morao proživeti. Sa druge strane, naši manastiri su bukvalno zatvoreni. Oni su, naravno, neki od njih, dakle, izuzeci su, na primjer, crkve koje uživaju status muzeja pa su i dostupne za turiste. Međutim, ono što će vrlo često se, dakle, može dogoditi da kada se nalazite u Makedoniji, kada recimo želite da posetite manastir Svetih Arhanđela u selu Kučevište, gde se između ostalog i nalazi osnovna škola i gde malobrojna srpska deca uče srpski jezik, hvala Bogu, međutim u hram ne možete ući. Dakle, naići ćete na zatvorena vrata i nažalost to je česta situacija. Sa druge strane, kada sam malo čas pomenula problematičan status koji se vezuje za neke izmene na natpisima na freskama, moje saznanje je od pre nekoliko meseci, i to je između ostalog i objavljeno na jednom našem sajtu i potvrđeno mi je pre nekoliko dana, dakle da je u manastiru Svetog Joakima Osogovskog, čije se osnivanje vezuje za ime kralja Milutina, sasvim izvesno i koji je i obnovio, Sveti kralj Stefan Dečanski, kojeg smo evo juče u crkvenom kalendaru obeležavali i molitveno proslavili. Dakle, u tom hramu postojao je živopis koji je inače bio poručen u vreme kraljevine i dakle na kraju treće decenije 20. veka i između ostalog deo tog živopisa, dakle gde su bili prikazani knez Lazar i car Uroš V, dakle koji je prikazan ispred njega, dakle deo tog živopisa je izmenjen tako da su nažalost sa desne strane od prikazanih svetih naših vladara promenjeni natpisi. Dakle, ostala je u potpunosti identična ikonografija, dakle za nas koji smo upućeni u načine na koje se prikazuju između ostalog i car Uroš V i knez Lazar, dakle, likovi su ostali nepromenjeni, međutim, natpisi na desnoj strani od njih su izmenjeni. Tako da oni odgovaraju jednom potpuno novom panteonu svetih i ono što je, možda da kažem, apsurd, dakle, ta vest je svakako došla do nas, međutim, u jednoj monografiji koja nosi naslov upravo manastir Sveti Joakim Osogovski, izričito je navedeno, dakle, ko je bio prikazan u tom delu hrama. I pominje se upravo srpski knez, odnosno tu je bio signiran kao car Lazar koji kreće na Kosovo polje, i sa druge strane car Uroš V. Sad, dakle, mi smo tu u jednoj vrlo problematičnoj situaciji, da ne kažem klinču, jer sa jedne strane imate monografiju, bez obzira da li je naučno-popularna ili naučna, koja, dakle, nedvosmisleno potvrđuje ko je bio prikazan tu, a ono što se desilo u realnosti apsolutno odudara od potvrđenog u knjizi. Ja sam sigurna, da. Pitanje tu upravo, dakle, ko je to odobrio, ako ne neko ko je iz crkve. Tako da je to jedna dodatna problematična situacija koja zaista na neki način i onespokojava, jer
naše institucije tu za sada nemaju ingerencije. To možda neka bude i zaključak da jednostavno obratimo pažnju na zaboravljene srpske crkve, ne samo u Makedoniji, već naravno i na drugim prostorima. A ja ću samo za kraj ovog dela razgovora prosto da kažem da ste vi već ovog leta, bez obzira na koronu, još jednom zapravo bili da snimite freske za potrebe knjige, je li tako, koja će izaći naredne godine i bit će povodom se, ajde ja ću reći 700 godina od smrti kralja Milutina, ali ja bih voljela za sam kraj razgovora da vas pitam, nadam se da možemo da progovorimo i o tome, a to je jedan jako zanimljiv, jako važan projekat koji finansira Evropska unija. Nismo se dogovarale da o tome pričamo, ne znam da li možemo. Da spomenemo i taj projekat koji je važan. Naravno. Najprije ću vam samo kratko odgovoriti na prvi deo pitanja. Da, upravo, dakle, bez obzira na ovu celokupnu problematičnu epidemiološku situaciju koja nas je sve snašla, ja sam uspela nekako da provedem odlazak u Republiku Severnu Makedoniju i u ogromnom ljubaznošću Srpskog kulturno-informativnog centra Spona zaista i posetila više zadužbina koje su izuzetno bitne za knjigu koju ste pomenuli. Međutim, dakle, knjiga koju ste vi pomenuli vezana je za crkvu Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, nedaleko od Kumanova, i ona se odnosi na novo pronađeni, to jest nedavno pronađeni letopis te crkve koji je pisao jedan poznati prota Petar Gagulić, koji je između ostalog i služio u Sabornoj crkvi u Nišu. I tragom tog podatka, dakle, veoma je zanimljivo da sam uspela da pronađem njegovog sina koji se zove Kosta Gagulić i on je zaista bio izuzetno ljubazan, tako da sa njegove strane imamo saradnju. Međutim, ono što je interesantno, ja sam u legatu arhitekte Đurđa Boškovića uspela da pronađem fotografije prote Petra Gagulića i između ostalog smo pronađeni arheološki dnevnik i sa jedne strane dokumentacijom iz legata Gagulić i sa druge strane on dokumentacijom iz legata arhitekte Boškovića došlo se do zaključka, dakle, kolika je bila njihova saradnja. I možda jedan od najdirljivijih momenata, dakle, gde je na neki način bukvalno pred nama i vaskrslo to Kumanovo iz 1930. godine i šta se praktično tamo dešavalo je kada je gospodin Kosta Gagulić, sin Protin, meni poštom poslao jednu publikaciju koja je sa posvetom arhitekte Boškovića, a ispod je njegov otac napisao da je on vozio na svojim čezama pomoću svog konja arhitektu Boškovića dok su obilazili sve svete srpske manastire Skopske Crne Gore. I to je zaista nešto što je veoma zanimljivo. Naravno, to će biti objavljeno, nadam se, tokom naredne godine kada zaista imamo jedan izvanredan, da kažem, datum, budući da imamo bukvalno okruglu godinu i 700 godina od upokojenja kralja Milutina. Razlog zašto smo između ostalog i sproveli fotografisanje više crkava u Republici Severne Makedonije upravo je vezan i za ovo vaše drugo pitanje koje je vezano za projekat koji finansira Evropska unija. Reč je o projektu koji pripada akciji KOST i koja je između ostalog, dakle, je i registrovano pri Ministarstvu nauke Republike Srbije. Projekat ima za cilj da istraži srpski srednjovekovni tekstil i nacionalni koordinator kada je u pitanju taj projekat i kada je u pitanju koordiniranje istraživanjem u smislu formiranja fototeke, dakle, i sprovođenju određenih ideja je moja malenkost. Naravno, tu pri projektu su takođe kao moji zamenici angažovani još neki ljudi. Ja ću svakako pomenuti, dakle, samog fakulteta, to je koleginica Sanja Pajić, vanredni profesor,
i dakle naravno u planu je uključenje još nekoliko kolega. Međutim, ono što je zanimljivo, naša ideja je da upravo kolekcioniranjem svih raspoloživih fresko svedočanstava u smislu sakupljanja fotografske građe, zatim arhiviranja te fotografske građe, proučavanja onoga šta je pohranjeno u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, bukvalno uradimo ne samo fototečku građu, a za to je nešto, dakle, bukvalno, dakle, svi naši srpski manastiri u Makedoniji jesu riznica i ono što je lučonoša svetlosti kad je u pitanju odeća, nego, dakle, i sa druge strane da 2023. godine organizujemo izložbu koja bi imala za cilj rekonstrukciju odeće srpskih kraljeva i kraljica, dakle koja bi bukvalno do najsitnijih detalja reprodukovala kako su se naši kraljevi i kraljice i ništa manje bitno vlastela odevali. I dakle, bitan deo toga upravo se nalazi u južnoj Srbiji koju je, podsjetiću, dakle, koja je obuhvatala teritoriju ne samo Rasa i Raške, već i Kosova i Metohije i današnje Republike Makedonije. Hvala vam na ovom uključenju. Nekako ja mnogo svaki put naučim kada popričam sa vama. Sigurna sam da smo večeras naše slušalce širom dijaspore i širom sveta zapravo nekako obradovali i zaintrigirali ovom pričom. A mi ćemo priču, nadam se, i nastaviti. Nadam se i ja. Hvala vama mnogo, Dragana, na uključenju i na mogućnosti da prezentujemo javnosti ove teme koje su na neki način medijski marginalizovane. Međutim, eto, znači, ja se zaista nadam da ćemo imati više mogućnosti u budućnosti da o tome pričamo.